Hey lona bekeng e fitile a ke la tswana ke lese le rata ntho batho ba rata hle zikiswa batho ba rata ntho ena le sex ka hare hle ya ha ke rera ha ba ha ke re Matheo a ba di kene tsa Matheo lona le feile hampe go itimela itena ke bona yes ka re ke sharp je kapa ke light guys ke sharp kapa ke light tlo go ai na ke tsi kapa ke light e right ha ke re Matheo bo Jobo bo Luka ha le di kene next bana ba go gae se li pleletse re batho bano ba hlokaetse se li pleletse re bo Jobo le bo Ishap Julia Ishap so li pleletse ntho tsa bantu tsa bo Luka le bo Jobo le pleletsa le di kene next hai batele nna bekeng e fitile ke le ka di bella ka thoko bana beso ke je fela maphorisi hai bekeng e fitile ha o no le bua ho nope is yeah it's right okay Ishap okay le ke Frida guys ke re bekeng e fitile le nna ne ke je fela maphorisi o se tjena ke sa jive ya fatla ke re le nna beke fitileng bana beso ne ke betse Matheo ka thoko e bright la ho na ke tse jole ke itime once ne no ishapo ya fahla Nancy a re ya fahla Molusi a ke kopa ke itime le nna ke jaifetse maphorisi a bohloko bana beso ka jaifela ai ke jaifile yo ai ke jaifile ke jaifa ho le molati le lesiko ke re lo boja Judy bana ba bo Jesu lona ke a le lesiko ke jaifile ai ke jaifile ke jaifela maphorisi wa tsa ke jaifetse ke jaifetse maphorisi hore ka Monday kutle dibolo tsa ka di le bohloko le diropetsa di ve impundu sa mzibuhloko kutla dibolo tsa ka di le bohloko le ntho le if ya fatla re ka ke jaifetse DJ maphorisi no man Mokwena Archbishop ke bosigo tu robala wa gola phakela o the golla phakela o batla diro I go guys ke jaifetse maphorisi hore kutle dibolo tsa ka di le bohloko ka Monday hai ke jaifile man ko re lilisiko man ko re lilisiko e bophelo wa twa bophelo ntle le lona ba salwana bo monate bophelo ntle le ba Christ hai go bo monate man hai morena Jesu a re yetse o re kentse mathateng ka o re sia le lona a re le sale le motshwaretse mora motho itse le sale le tshwere wa tla yo hai guys like Friday re tlo bua ka sex guys la tsaba Friday ga re bua ka sex
last week I got one yet because of into because of into network again in Sugudis. I miss Sister Jacob. I tell you, like a mohopola. I don't know if a pizza, a pizza the bulu logo. I didn't like it. I get it. I get it. Make it for a more because I get it. Agree. Another Coca-Cola in where one of them pillow Nike no more. Coca-Cola yo. Aye. Coca-Cola yo. Hey, you get or get a man. That Coca-Cola man. You Coca-Cola. Kya tseba lona be le tla dinahana deep ditaba tsaka ke bua ka Coca-Cola Coca-Cola mar Coca-Cola e na le energy booster ye nngwe a ene booster man ne kutla ke jaifela Coca ke jaifela DJ Maporis ka nnete ke ba ntshelletse Coke e bolotsela tsaka ka Monday ene ka re di ka rabua straight. Hey, Malisiko, Bo Holy Cross Choir, Lilisiko, Hole Monate. Guys, Lilisiko, guys, can you get a net? Lilisiko, Coca-Cola, you. Argan in the Tabente Mat. Argan in the Tabente Mat. Coca-Cola, you. I Coca-Cola in ninja fisa. I get feel of an abyss. Another usba back moon, pelaka moon. Tingy right my bonabo uswa good or gijaifa flat. Can I get jaifa flat? Hey, Lily Sikoma. Boos babatle. Boos babatle man. Lily Siko Luna. Lily Siko. Agree. Boos batenandik. The top pencil hill. Pencil hill. Little pencil hill. But in the pencil hill. Elebona bajaifa more. Bajaifa got the pencil hill. Yes, girl. You're Lynn Nama. Lily Siko Luna. Hey, you won't take any delivery for 2 days in Punduzam. There's a plungu for 2 days. Delivery to Bunutana Taka in a carriage in a case of the squad. Hi, Lily Siko. Otomar, Bupilobak, Bukabam Natin Telulu, Luna, Bupilobaka Bukabam Natin Telulu, Nasfapam. And actually, Reantong, Swaziland. Rebita Swaziland. Dija fancy Swaziland, Kwana Kabakili Swaziland. I get to be Kadika area Swaziland. Lady by Casonali Rally and with Swazingwan. Relebo Mudimuli Kabili Sikwape. Hey. Relebo Mudimuli Kabili Siku. What one told me Halena the bike? It's a blessing for Pambo. It's a blessing. Don't remember Halena the bike. Relebo Mudim. Papolo Sabana the bike. Hey, Relebo Mudimur. Papolo Salena the bike. Gabelin Sukudis. Dulangara di tente. Dulangara di kereketa di hall. Dulangara di tente. Legadi kara di building lona Bapolos. Lona Bapolos. Keleba Mudimura Lena di bike. Yo. Udima le blessed and let about Lena di bike. And let about Lena di bike yet or let's get like fish more lente. Udumeri school field timo. Kita Mudumeri. Kamudumeri Samata. Kadasa Maida Sam. Robert Samunat. What's name Judge Judy? Lily Siko. What one to rebel shock at the bike? I intend Mudimal Solo Fallet and ya or fella Lena the bike. I
next to enjoy le na le di-bike because ne le tlotla everywhere mo ke leng teng ne le tlo tsamaya le nna le be le le teng ene le tsamaya ka dipene lona bapholoso le tsamaya ka dipene tse kgubedu ne hamba ke pene kore nkabe e le mathata if ne le na le di-bike as ke thabile ke re ha leyo kopa re buang ka motlafatso bana ba ko gae Nancy reduce dula mataka kilo Scofield mataka bantse ba re kudumedisa mataka kana re anene Swaziland mogotsi wa ka re anene Swati mogotsi bua nene re anene Swati are the anointing tsa rona di for di bike a le gone es ka tlo ipuela di anointing tse heavy for di bike for mare di bike tse ding ke bo mang ntle le Scofield Scofield a kwa rabe mo mataka re ya nene diska uthi ba tsamaya le dipeng le di camera ha mtho Scofield ke hlamna bua re tsamanene ntle mona re tsamanene mataka kiao ka di 29 tsa August choma nawe re tsamaya ka di 29 tsa August ha mataka ba bolella ke re ha ba no dumela hore re a tsamaya ba bolelle mataka ba bolelle mataka ne re sa jaifele maphorisi nna le wena mataka so far 12 bikes from Bloemfontein se re le 12 mataka so far 12 bikes a re tlwele ba tla re kwatela se re ba blofile haholo ka di-bike le ke re Vrydag no Vivi guys a re bueng ka sex ke kopana le batho ba reng last week the other week ane ke qetela bua ka sex ka ntho ka sex ne ke araba dipotso tse batho ba mpotsa tsona ne and then so today ke batla re bue ka ntho somebody batho ba mbare ba mpotsa ke kopana le this lady restaurant ba mpotsa ba re Dr. November please re kopa re blele mara hona le batho ba seng good sexually na ba mpotsa ba re doctor re kopa go re jwetse na hona le batho ba seng good sexually yes ut ne re jaifela DJ Maporis ai ntate mdi ba nhlololo fatse lona ba sena di bike ska bua re mo file bokae hle monna le wena so ya dipu jalo so ya di details wena mogotsi jalo so ya di details jalo re mo file bokae for tip so guys nna le batho le ba mpotsa ba re Dr. November wena o ruta ka sex hona le batho ba seng good sexually na kapa ona le dikuku tse mpe kapa ona le dikwai tse mpe ke be ke radio so ha ona kuku empe and then ha ona kwai empe adio ha ona motho ya seng good sexual now ba re hona but Dr. November o no hlola o bua re hona le batho ba se monate ke re ho bona okay Kathy are yes there are bad performance in the sex okay re tlo bua ka yona today ke batla re tlo bua ka yona ke mang a pere le a dumela ka isoro una le batho ba seng good sexually ke bo mang batho ba dumelang gore ona le batho ba seng good sexually ke bo mang ba dumela you can just say yes ke bona if you say yes it means you are saying yes there are people who are not good sexually
and then if you say no, come on tomorrow, no, ke bo mang ba reng yes, bua le nna ka speed. Ke petsa show ya ka speed, then be ke kwala ke batla tlo kena ka TikTok. At least TikTok ke kgona ho engage le batho. Okay, mbusetseng are yes ba teng ba bad. Come on tomorrow, you are saying ba teng batho ba bad sexually. KC are yes ba teng batho ba bad. Let's go feel the pastor. Le jile monate wa di o bombela. We polai ki o tendela. Yes, yo guys network e ka re batla o qalella hape hle. Yo. Okay, kgaleletsa nkena re wena le Scofield pastor le jile monate wa bombela. Le yena na le teng mataka. Yes, khale. Thank you mataka guys. Now, but hona le batho ba seng good sexually. Let's go feel to I testify or no. There are people who are not good sexually. Kaofela ba re we are not good, but hona le batho ba seng good sexual. Nna ke re ha hona batho ba bad sexual. Ha hona batho ba bad next sexual. When hona le batho ba ke kopaneng le bona nna hona le batho personal, I myself hona le batho ba ke kopaneng le bona bane ba ke feel hore they are good sexual a ke dile so. There are people bane ke nagana hore ha ba good sexually ne guys ke se tletsa jwa. There are people bane ke nagana hore ha ba good sexually ne network ke qadile hape ne. There are people bane nna personal ne ke nagana hore ha ba good sexually ne. Kanti no, it was only because of bane ba hloka root kapa communication fela. Bane ba hloka communication. Now hona le batho ke kopaneng le bona personal nna bao ke ne ke feel like man, this person she's not good sexually ne. But that's one thing ke ithutile yona. Show ya ka thuse batho ba ngata including le batho ba kileng ka kopana le bona. Le batho ba ke dateile le bona show ya ka ba thusitse. Ke kopa le jotsa nnete because hona le batho ba ne ke kopana le bona ke re but this person ha good sexually, but it tla re ha mamela show ya ka nene ke tlabe ke utlwa this person o etsa dintho tsa nnete tse ke rutileng ka tsona ezinto ndifundise ngazo ke be ke bona motho a sa di master that thing ya bontsha hore come on someone hona le batho ba sing. It is not like people are not good. Ke tlo le jotsa why it is not like people are not good, because one, the same person you ring how good sexually marinteta makasa is either ki ex how your ex was not good mar how ro sheba onyetsu no as we speak the same ex ya onyetsu if as good unyaletswe the same person you ring unasi good sexually ba bamba lona o ka ra relationship ke ex ya ona le a stable relationship if anali good if anasi good why anyetsu why alikara commitment why these people ba lekara di commitment why ba bamba nyetsu di ex tse dintsa rona tse rena re ra di good di nyetswe le motho ya ratana le wena today ya good sexually I mean ya bad yo wena o rem o bad sexually but khal unana le a stable relationship kapa o tswa lenyalong ronya le stability. Now don't get it with them the how hona motho ya good I mean ya bad sexual the only thing ya runa go re fela re rata dintho tse fapaneng. Example ke rutile ka ona ntela Motheo FM ka laboraro ke re hona le batho ba ratang sex e fast laibon na le batho ba ratang sex e fast hona le basadi ba ratang sex e fast and if ke ratana le motho ya ratang sex e fast ka ratana le motho o ratang that kind of a sex ne mohlanki break upang le yena ne mohlanki a rwana le yena ha ke fihla ho wena I'm going to do the same thing
I'm going to do the same thing ya hore ke tla be ke etsa the same thing. Oh good, I'm going to do the same thing ya hore when if ke tswa exeng, if ex ya ka ene rata sex automatically ha ke fihla wena, I'm going to do the same thing. Ke tlo etsa that sex ke tlo etsa exactly thank you Nelton, thank you so much. How you talked about this on radio, powerful, thank you so much. So but to understand on a serious note, as much as but they are not good sexually, but the reality of the truth, it is not like but about good sexual, but ke ditlwaelo tseo re tswang ka tsona mo re tswang teng. O tla thola hore like e tshwe ke o tlo kopana le motho a ratang sex e fast a batla that vutu. And if ke phetse le motho a jwalo a ratang mofuto jwalo wa sex e fast, automatically I'm going to do the same sex everywhere mo ke yang teng. That is number one. Number two, if mosadi o rata ento because una le banna ba ratang sex e fast. Number two, una le banna basadi ba ratang sex e fast. Una le basadi ba ratang sex e fast ba batlang vutu e le ntho enhlola nna ntse ndi anhlola ai nna ntse ndi anhlola tsenza lona tso tsa go vutu di anhlola ka nnete ke motho a sex e jwalo na next like ke yetsa ha ke yetse na go telele ke yetsa just o yetsa wena fela, but I'm not that person a ratang sex e vutu. So una le batho ba ratang sex e jwalo. Number two, banna batla re Jesus, this lady o metsi. Hona le banna ba reng hona le banna ba ratang kuku e wet, re be re ba le banna ba ratang kuku e dry. Now monna ya tlwaetseng vagina e wet, I mean e dry, the problem ya monna ya tlwaetseng vagina e dry, ha fihla kukung e wet o tlo re no hell, this lady ona le kuku e metsi o metsi. Mplele why are mosadi o metsi? It is because you are not writing mhlomong punana e dry. Ona le basadi ba dry, ona le basadi ba dry nyana, ona le basadi ba bang wet. Re a fapana, basadi ba fapana. Basadi ba fapana all together. Ona le basadi ba wet. Ona le basadi ba dry. Not dry, but how wet. Wa bona hona le basadi ba senang gravy. Hona le basadi ba ite ditsetsa ka tsaka ka bona se di hodile. Le tla nkemela hanyane ke lokise tsaka. Le tla nkemela bile life ena ke ha kae. Life ena ke ha kae. Di dia ho hola hore ditsetsa ke tsenka di etsang. E ka re nka di loha. Yes. Yes. Do man. Le tankemela yo le tankemela shu yena ke aka data e ke aka. Yes. Yes boy. Yes na mshimano waka. Yes boy. So here is the biggest problem. Kya please, I really need you and salvation. Kima salvation. Kya please, ki kopa inbox ehle. Kya really I want to grow my PS. Can net kya please, ki kopa re qetile fela ke batla bua le wena. Kya so guys, ki batla utlwela ntho e nyena hore when hona le basadi okay, le monopause etsa mosadi a be dry.
but re tla fihla di bono phosong wa jalo phoso ka re tla fihla. So guys ke kopa qetella hona le banna ba ratang basadi ba drynyana a ke bue ka bo dry bona because lona basadi a kry-a le ditsebi dintho tsena. Please Silvat, please Meskat ka o kopa hle Meskat ke kopa re bue immediately ka inboxa fela so that I ke feditse ke kgone ho bua le wena. So guys ke batla o tla ntho ena hore dry of the dryness of the dry. So when o kopana le mosadi ya metsi a ke re o monna ya tlwaetseng ke kopa le understand guys ha ke bua ka bo dry ha ke bue ka bo dry no ha ke bue ka bo dry but hona le basadi bao ba sing dry bona bo. Yes o tla ba le metsi but ha tlo ba metsi bona bo nna ke borata nna ke rata gravy bana ba go ga nna ke rata gravy ke rata gravy ke rata gravy man nna ke rata gravy ke rata moro man hey nna ngumntu nomhluzi la ke mqhotsa bana beso nna ndindoda omxhosa ndithanda umhluzi rata moro man hayi yo moro kre o tsamaya le sound yo gravy Jesus utle ina le sound mos gravy nyana gravy ina le sound ya teng yo sound yo yeah it's natural dryness no but Lawrence man Lawrence a ke tseba o tseba that sauce yes Luna yes yo yes what's that sauce is disturbing me. I can't stand it. Silvate. Give me salvation. Salvation. If you disturb, wipe hanyani but to skaba wipe hahole. Wipe hanyani but to skaba pumula hahole. Hasses. O bona na that sauce. Sauce yone ke rata ebile ha e thewa neng e re ha go tshwara dipakeng tsa bahiri mona ha go tshwara tšeng be ke utlwa soso yene yo guys hi ke lebetse ke tlo robala ke le mong o ka se je dijo tse dry di ho gamahle so gravy ha e le teng ho tla ba le motla asas muro ono lona ma yes wa bona nna if it turn on even if Nick is interested even if Nick is interested for sex ne even if I was not interested for sex skela le bala ke tlo khutlela topicing yaka even if I was not interested because so nna go yo ke utlwang ke se interested for sex guys ke go ba ke ka hlola ke sheba di comment tsa lona a tla batla sheba di comment di amphazamis di comment tsa lona di amphazamis di amphazamis so yeah, at least I get bone. Now, even if I was not personal, even if negisi interested for sex, but one thing I would swear,
be ke feel that wetness bo metsi bane bo wet bo a ngwana kelelo ka khutla ka speed e buya ngo kitisa kelelo ka khutla with immediately of effects of now wa bona ke ka tshwara and I'm going to tell you e bolela ntwe no once all wet nna ke be go tshwara even if you are not metsi but solanka o ka ba that wet o be wet and how ke tshwara and then ponana ya hao be go tla le wet bon kelelo ka khutla immediately even if inili kerekeng ke nana ka mathata kereke ka pa ke nana ka kelelo ka khutla immediately with immediately of effect. You know why? Because implela hore you are ready for me. When you are horny, only makes it fun, only makes it because it's a sign hore you are ready for me. Wabon how huna to frustrate down. Joleka mosadi ya try even if umuswara abanza le try. It's frustrating. That is why but ba jwalo ba end up se le hloka le tshwantse le etseng le etso foreplay le tshwantse le etso bo foreplay le etso bo foreplay kanti wa tsaba hale utlwana hantle le connector kuku tsa lona di iketse tsa foreplay of the natural what's about your he gets a foreplay natural of the immediately of the self of catering. Yes. Utlora le hloke foreplay le ready utlore you are ready o mo tshwara fela o metsiana grave yana etsa tsena fela grave Lona gravy, yeah. Ske ka lahla taba yaka ke gotela tabeng tse matla so ke tlo gotela nthong yena but ke kopa re qetele nthwane ya hore ha hona motho ya bad sexual a ke connects ha hona batho ba bad sexual ke tlo gotela tabeng yena ya gravy le bo dry but I want to go back to the issue yanto ya when o kopana le motho ya tlaetseng kuku e dry nyana then wena o bolimetsi that person ha o kopana le wena o tlo re o metsi o tlo re you are not good sexually o tlo re you are not good why because kelelo nya o tlaetse kuku nyana e dry or else o tlaetse kuku e metsi e dry I mean a wet ena le muro mo tholo o tlaetse kuku e metsi ne then how kopana le motho yana e dry nyana o tlo re no how this person how good sexual how good ne ke challenge number 2 yo re na le yona a ke rela hopola ke buile ka challenge number 1 jole ke bua ka challenge number 2 tse re kopana le tsona tseo re ja tsanang ka tsona I don't know if it's a sense ne so that is challenge number 2 number 1 ke buile ka movement ne ka rona le batho ba tlatseng those move tse fast in ne o bothola re kanti e mo motho ha wena o tlaetse that movement o fast then a kopana le motho o tla ka bo fast kanti yana rati sexual then motho o tlo judge ba rona you are not good sexually kanti no it is because wena o tlaetse ntho ya boraro hona le basadi ba ratang di penis tse stiff then o bua le batho ba ratang di penis tse soft hona le basadi ba tlaetseng di penis tse stiff o batla be tight o bua le basadi ba tlaetseng soft penis ha batle penis e thata soft penis now automatically motho ya tlaetseng penis e stiff ha kopana le motho yana le penis e soft o tlo re no ai motho na hai ntho aye e weak kanti o tlo thola re mo a tswang teng yena o tlaetse motho a enjoy his penis e soft because ona le nako eo di penis tsa rona di ba soft and then now na nako ya ka ke gona o etsa hore e be soft fela ke tla o jetsa hore why sa kana go tshwantse be soft ka o blella why tshwantse be soft
Ka o bolela wa tshwantse be soft ngwana. Le re sebedisa overtime ka di experience tsa lona. Be le tlo re jatsa kapa re jatsanang ka di experience tsa rona. Let's go for an example. Are an example. Where's my class? Are. Where's my class? The class are ready. Leading killer. Oh, kitchen. Ke kopa le bontsha sanse. Ke kopa are soft penis to saga. Okay. Ke mang ya tsebang soft penis? High weak, but high tight. But it ile but high tia re. Ke mang ya tsebang? Ke mang ya tsebang? Ke mang ya tsebang to? O got me. Just say me. It's now. Hey, buang. Ke mang ya tsebang penis is soft. I tight, but it ile. But high t. Okay. Me. Okay. Me. Yes. Oh, hello. High to the 90 degrees. Yes. Now, and that it now when ukopana le mutiana le penis e jwalo o tloetse di penis tse stiff wena, you are going to say that person he was not good. O tlo jwalo wena ha mutene ke kopana le was not good. Atsima nna ke tloetse penis e stiff in. Now the problem, guys, ke batla o tabeng ya ditlwaelo ke ena le Tembeka a re le yana o e tlwaetse. And then now the problem when o tlwaetse penis is strong, when o ka kopana le motho ana le penis soft because kana go tsene ya etsala penis a rona di be soft. Nna ya ka ke na le gona go etsa gore e be soft ne ke na le etsa gore be soft. Sometimes I will tell you why. Then when I go penis is be strong, I understand but I want to come to this issue. When I'm about to ring, no, Obutan show, oh, penis is strong. Correctly, that man. Diabetic, and it was not for my like. I've never went back again. Salvation, where is it? Where is it? Ariana Vilasa, yeah, give medium. Thank you so much, Motlale Pool. Come correct, it's medium. Salvation, we enter dismissal of immediately of effects of go. So guys, when now here's the biggest problem. Another problem that we have is about buy some good sexual. Yeah, this one is the last one. Number 2, I'll get to number 5 here. The reason yeah, lebakalabu 5, if I'm not mistaken. Let's talk about there are people who are not good sexually. Young week the G-spot alone, dia fapana. The G-spot alone basadi dia fapana. Una the G-spot e kantle. Una the G-spot e kahare. There's a G-spot e kantle. There's a G-spot e kamohare. Now,
Number 6, ntho etsa gore e ka re a fapana, we are not good. Re na le batho bao sometimes ba tlwaetseng di-penisi tse kenelang deep. Ho na le batho ba tlwaetseng kore ha o have sex o tshwantse e topele, kore o e topele ba e batla e dule mo. Ore I used to complain ha ke utlwa e se e le soft, ke re he ba ile ba kuti ka dikerati wa chinta ba le boes. Ara used to complain ha ke utlwa e se e le soft ke be ke re ba ile ba kuti ka dikere kanti go tshintshwa makia. Yes mwana go gae a tshintshwa makere, wena wa di tseba ntho tseo, wena wa di tseba uswaka. So here is another problem e etsang gore re judgane re be re no, this person is not good kapa this guy is not good. Ke ditlwaelo tsa di-penis or o tlwaetse penis e kenang ho fihlella kae. Yes, kukho abantu ba ifune emqaleng, ho na le batho ba e batlang gogothong, ko re mmone hore hantle kore ho na le batho ba e batlang hore e ka re ka nyoloa tje, e ka re ka nyoloa tje, kore e ka re ka dula mona le ai le re tshwarise mathata bana ba go gae o itse le re tshwarise mathata ba ba le batla gogothong. Ai November Novi ai baba le batla inyoloe e kene mona e nyoloe e le batla ai sana nisiphathisa ubunzima, sithwele ubunzima. Hey, sithwele ubunzima, sithwele ubunzima abantu akwethu sinzinyelwe re-image. Hayi hayi re-image re-image sithwele ubunzima. Hey yena o thole hore ntho ena ke G-sport, o thole hore yena ke G-sport. G-sport ha o ne dutse mo ba gopo ba ipushe G-sport e bile se dutse mo na pa ke dutse matshwele. G-sport tsalo se nyolile mo e dutse pela matshwafo kana diphio di dutse diphio izintso hlala hayi diphio di dula mo mona dula matshwafo mo izintso di G-sport tsa lona di se ding se di dutse mo jwale a re fihla rona ka nthonyana tsa rona re zama ha re kgone ho fihla G-sport. Okay, what baby, go deeper. Go deeper. U tlo sa tsebe ngoku sibambelela phi, u tlo sa tsebe o itshwarella kae jwang,
o tlo tshwanela o tisa o batla o kenella and o felletsa ngoba ngoku ufunana nala G-spot ubatlana le G-spot yana motho ntse re baby I don't hear you hey hayi bazalwane hayi ke kopa le qetella guys ne ke le tabeng ya hore batho ba nahana hore re hona le batho ba seng kutu kanti no re shapwa ke ditlwaelo tsa rona a isuthumetse motho G-spot a isuthumetse inentse dutse hantle mona inentse dutse hantle mona is khohlakele ba gope ba iphushe is khohlakele ba iphushe G-spot mohlangise dutse mo nna jwala ke sa fihla ke sa ifihlela jwalo tlo re jo o butohle ha ke mo utlwe motor hai o buto nna ke mo utlwe hayi andimva kuri buto ha ke mo utlwa hle kuri andimvanga kanti ke hore fela wena o ila itlwaetsa di G-spot tse phushwang ngile ka le ruta something mona ngile ka le ruta something ka reng wa bona lona batho ba di dildos ba di dildo lona batho ba sebedisang di dildo it's one of the things that dangerous haholo for lona basadi especially lona basadi ba ratang go kenya di dildo ka hare especially lona basadi ba ratang go kenya di dildo ka hare because you know le etsang le nka di dildo tse kana o sebedise dildo e kgolo for kuku ya hao sebedise dildo e kgolo a big size ya dildo then ha o qetile enkulu e kgolo e phusha dinto uthi G-spot ya hao e bula ma ntho he guys e kotsi ntho sebedisa di dildo especially when o sa tsebore o tlo kopana le mofuta o jwang wa monna it's very very dangerous very very dangerous dildo I ke supporta don't support about dildo but say kiring ebile I respect batho ba sebedisang di dildo for only the clit ba sebedisang for clitimo ba sebedisang only for clit I respect those people mar ba ba kenyang di dildo ka ra kukutse hayi mina ni ali ithati lo ali ithati next lona ba di topelang her ibula mabota dildo ibula mabota hayi qetile ikhiba non-stop dildo ikhiba non-stop ke non-stop dildo non-stop so those are the things say someone better tsina ka shukuleng ha re kopana le batho we think or batho they are not good rena no rona le batho ba seng good sexually kanti ko bane fela rona rena le batho ba o rile ra ba experience ba o re hevilen di sex ka tsela e itseng le bona so the dildo di kotsi guys very dangerous ngile ka botsa this lady ka tsatsile nka o sebedisa dildo la o ka ba reng are no ka re wa sebedisa ka re wa sebedisa ngwana go gae ka re wa sebedisa man ka re wa sebedisa ka re ene tlokujetse ene we sebedisa ka hare wena ha o yenzi lento enzwa ngabanye abantu yena ya o itsamaisa fela ditliti mona wena ke utlwa le moyeng wa ka hore o ikinya ka and then ne ke utlwile maaisano wa ka o ntsetsa hore ene le ha o etsala eng ha kena kara vagina ya motho o na utlwile eng so ke ba ka o tatabeng yena he now here is the thing ere shapa most of us okay ke kopa ke qetele statement sa ka hore hona le batho bana di G-spot tse kare hona le batho bana di G-spot e ka ntle when o have if o tlaetse o have sex le motho ya tlaetse yana le G-spot ka hare then wena as a man o busa reach that G-spot ka hare that person o tlo nka hore no you are not good sexually
Obon o tlo nka no, you are not good sexually because o mfikelelanga a wa mo fihlella kanti no ko bane fela o tlwaetse ho sebedisa di-dildo and o tlwaetse ho sebedisa di-dildo tse kgolo or else o tlwaetse ho sebedisa o tlwaetse di-penis tse kgolo because it's one of the thing dangerous ya ho ratana le batho ba nang le dikwai tse kgolo full time o thole hore batho ba robalang wena ba nang le dikwai tse kgolo the day o kopanang le motho ya nang le kwai e medium ke mohlang o tlo re no that person he is not good kanti no ko re wena o tlwaetse batho ba nang le dikwai tse kgolo the same way le rona re le bontate re tlwaetsa batho ba ntho it's like ntate o tlwaele motho ya etsang ditsipa-tsipa rona bontate o tla kopana le motho a o tsipang a tsipe kwa yena ya hao a etse tsipa-tsipa mohlang o kopanang le mosadi e mong ya sa kgone ho etsa tsipa-tsipa o tlo blame ngwaneno wa batho no she's not good sexually kanti no it is because wena o tlwaetse motho ya etsang tsipa-tsipa now o kopane le motho a sa etseng tsipa-tsipa now o tlo re no this lady she's not good sexually because kanti no she's good but the only thing kore ha tsibi tsipa-tsipa yena o tsiba ha tsibi mahazard o itsibela fela yena ya hae wa bona hello na letse Sesotho a batho ba fanang ka kuku ya Sesotho ona ba fanang ka kuku ya Sesotho o kere yela e thutse motho a teng a etse nix ene bonyane e ke reka titinyeya fela o na le tse Sesotho man e thutse fela a ena mdla a ke tsebe dikwai tsone because a ke heavy sex kutsa Sesotho man oh morena Jesu Asa guys leker Friday a ga ya ntshinyeletse batho ba re ba ntshaba o na le batho ba reng a ke ba propose motho ba ra ke a o tshaba so wena o tseba too much ntho ya o dula ya o ruta ka sex ya ntshinyelletsa somewhere a ina le kutse tsa Sesotho man mare he o thole hore motho wa teng aina e ka roka re ho monga yona baby etsa ntho nngwe man etsa ho a re ke etseng baby re ha ke tsebe mare e ka roka etsa ho Lwana utlwa sa tsebe hore mo advisor right utlwa sa tsebe hore o ka raetseng ke a kopa mpoetse ho a re ke etse hore a ke tsebe ge mare ka o kakile kuku ena man o kila tša dijo tse reng ha o dija ko rutlo o re ntle le Thomasco ba tle le yona o e tshele o tlora o re please can you give me tomato sauce ba tle le yona tomato sauce o e tshele o tlore please o re black pepper please bring black pepper a o tsebe dijo tsena o di etsetse la dikuku tse gore kore o tle ka re ke a kopa baby ke kopa etse ntho nngwe le nngwe fela a ke tsebe a re eng gore ga ke tsebe hle mare ka re ka etsa ntho
But then ngwana batho a ke tlo mo blame because o na le motho a ntseng a mo thabela ntse le jwa ke kuka Sesotho ke Sesotho man kuka Sesotho o na le kuku tsa Sesotho man ai kuku tsa Sesotho man hle ko re utlo sa tsebo re o ka re dibolo tsela di bapadise jwa ko re ka re ha o re e ka re di bapadise left and right e ka re di se left and right Hey. Kuri uthole utlwe le kwa yabe se uqaka utlwe re iyancama ngoba ukore le kwa iyatela jwale lona ukore kwa incama utlwe kwa jwale hao iyancama kwa yabe yatela jwale mutlo ra yena watela and buhlungu ba kwa yetelang le ntse le busy o buyancama yona yayintsha dinto kopa etsa show ke kopa etsa show kopa etsa show hle le ntshwarela ya ni bitsa thoma ai oh Jesus le ntshwarela guys le ntshwarela man le ntshwarela kore le ntshwarela ke a tswa le nna le bomme le kopana le mathata le lona bomme ke a tseba hle le kopana le mathata ha se runa fela bontate ba kopana le mathata ke batla ke be le mosadi o tlo etsang show le nna wa tsama last time ne ke etsa le lebo ne re etsa go be monate because le bona fana ka di experience tseo lena bontate le bomme le kopanang le tsona le bona gona go fana ka di experience ra le runa bomme re na le experience le buila ba shapa experience ye nngwe ra se mo etswa a tsela tse ntshwa mo timile wa bona lebu motho na ntse experience mona re ona le kwa ye nngwe a condom e kinya condom ha lekane condom e ba golo jalo tshwantse ba tla ba ka plastic ya banka
Hey, how can you have a salon? Ay. Le voy a agarrar un poco. Oh, but like inside. Skeletamaya. 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 Skeletamaya thing. Skeletamaya. Skeletamaya. What? Oti. Oti. Le bonare hona le tsekana. Condom ye. Condom ye. Yena condom. La ikinyache. Ikinyache condom yati. Oti condom ye. Iba los iatswa so condom ye. Ilose mon a itse bodula mo o te bara o te nto mokgwa o bola ka tse mengata mekgwa o bola ka tse mengata banka re ke re bara ha re tlame molaleng a re tlame molaleng ana tswetsela tse kananyana condom e dula e chepuile o tshwantse le batle condom e teng ya chepuwa ene condom e chepuwa e tswa mo le tla e fumana ditse mona kuku le ditlo o tshwantse di hule le kgutlisetsa hape mona le kgutlisetse ha o re hape o fumana condom e saletse kukung e entse tjena ai ho thata lefatsheng le oh mrela Jesu hey mabaleti lona la disturb alo ngwana batho entse tje o etse tje or baby chepile e phunukile ha o ra e sheba ha o ro mo sheba re baby condom e kae ha o iphopuletsa e dutse molomong wa kuku mona e saletse molomong wa kuku
hayi kunzima bazalwane. Hey, fathi la mujolo ayikho. Ubi. Hey. Kupo etsa show hlele a ntshwarella lona. Ebe tsikinyantsi. Tsikinyetsa. Wanyana. O tla tloela jwang? Eva, o tla tloela jwang because motho wa mokete a so qetena. So guys, ha re qetelleng show man, le ntshwarella. Ke kopa o itsukunya. Sure. Yeah, bana bantwana. So guys, here is the thing. Now, here is the biggest challenge. You Ronaldo. It's on Rena Hanor. I go behind oh, my lady, rumpola ile. Can't tell it on her hair. I did I look to hell. I don't tell a young one about. So you go here, Lizasa guys, kiske ka bona di comment tsa lona le anti step. So ntho e re shapang ke ditlwaelo tsa batho ba re tswang ho bona. Ke kopa qetella ena. Very dangerous. O sebedisa di dildo, especially tsa di penis, and di be le di kinya ka hare. Very dangerous. Very dangerous. I don't support masturbation. I just support next. But because le yetsa, but it's totally dangerous about sebedisa o masturbate ka di dildo and le di kinya ka hare. Very dangerous. Ke tsona dintho tse etsang gore ha re kopana le batho re feel gore these people they are not good in. Na ke bua pela ntate modimo. Ona le batho ke kopana le bona ba ne ke feel gore this person how good. But in my mind ne ke tseba gore but sex ha enough formula. Le a rutana. That is why the first thing e tshwantseng le yetse. Guys, ske la tshaba communicate ka sex. Sanuko yika. Especially when you are in a relationship, a serious relationship. Kapa a relationship yo batlang gore hosane e qeteletse se ya lenyalong. Don't be scared to talk about sex. And ke itse ha ke bua ka ona Motheo FM ka laboraro ke re ho batho le qala dating. If le a qoqa le a bua ka phone every time, baby how was your day, baby I miss you, sex is a part of the topic. Sex is a part of the topic. Yalone. Agree also decide or one part. Le nna ke decide ke a batla. Now come on, some already se re date na lona ka pa se re jola. But are so robalane. Let us talk about sex. Nina anifunu thetha ngayo. Ale batho bua ka yona because motho tla re he jo motho tlo re so nana gano ha se ke bua ka taba sex re soka re ratana nna le motho. I mean re soka robalana nna le motho. But by doing that ho bua ka yona wa tlo yetsa o avoid the disappointment. Ho bua ka yona before ntongoleng you are trying to avoid
all the disappointment tso tlo kopanang le tsona, because egqibeleni uzodibana nomuntu ongayazi uba unjani. Discussa qoqang ka yona fela, qoqang ka yona yona ka qoqa hle, nna ke a qoqa, nna ke tla o botsa, nna ko botse kore ha re qoqa ke be ko botse ke re be ba bunjetse motho ya ratang sex ka po rata ya nna ya ke le rata le bile le rata le bohlale. No, I don't like sex. Kana go tseng le maka ka patla bontso re, no, why do you ask me that such a question? Hey, it's not such a question. I re tlo yetsa. So do you now tell me o rata sex e telele kapa ha o rate sex e telele? Because it's one of the thing again e dangerous. Hona le batho ba ratang sex tse khutshwanyane bo 1 to 3 the needles, 5 minutes needles, 2 minutes needles. Hona le batho ba ratang 2 minutes needles. It is not like there is something wrong kayan, but hona le basadi ba sa rating sex ya nako e telele ko ba faza ba ngatandi o ki o itleshedi. Hona le batho ba sa batleng gore o mo kalame non stop. But that is why ho leng bohlokwa gore le discuss before, le communicate before le tlo have sex. Because let's make an example. I don't, not personal, I take time. I take time. I will say, I normally take time. I came to 2 minutes needles. I take time. Now you can imagine if maybe when you are, because when I 2 minutes needles, harati sex then I communicate, then when I waka, November, how to tell you na kwetele dimamutu. Qetelo tlo borea. Motho no tlo borea a feel or na ha ke rate motho on robalana kwetelele. Sometimes o tlo thola motho tlo nyamelang ka mora sex ya lona motho tlo disappear. Ona le batho ba disappearang ka mora sex. Motho disappear ka mora sex because ha le communicate, ani communicateanga. Ali communicate, that is the problem. Ali communicate and le yetsa ntwe ka reng ke impi ha le tshwantse le discuss ne yentse nga dinto embi le yetsa ntwe embi nanga se bua ka taba ya sex o buto o tlo reng kapa nna ke tsaba o baka. There is nothing wrong because le avoiding the disappointment. Now how le communicate ka sex, let's say one player or na baby a rate sex ya nako e telele re kampa ra ipeta le nna ke tlo bolela gore nna ke rata sex nako e telele dithandi sex e xeshelite ke rata sex. But now ha re tlo kopana already se ke na le idea ya gore o rata sex e jwang, le nna o na le idea ya gore ke rata sex e jwang. Now re tlo try o meetana halfway, ke tlo try gore ke be short because ke a tseba gore ke kopana le motho a sa rateng sex ya nako e telele. So it's very important to communicate before le tlo have sex lona ba ka ra mtsholo. Communicate and don't be scared who communicate ka sex. That is number 1. Number 2, ke hore sex is ka 3 hours no ya 3 hours leona I right. No if you no leona 3 hours I right. But it's very important to communicate. Number 2, communicating movement. Communicator movement or baby we're not rata sex e fast kapa jwang, and then motho or baby nna ke rata sex e fast kapa nna ke rata sex ya slow motion. Oka ya slow oka le communicate so that when ke tla wena Eva ke be ke tseba gore okay motho a ka mpoleletse wena o rata sex e fast, so that ke preparele ho to try. So we etsa jwang jwale ka male ha ka male ha o kopana le 2 minutes o etsa jwang o kopana le 2 minutes needles o le pere ya mojao re tla araba ke tla ke araba. Now it's very important to le communicate. O communicate o le thusa kae o le thusa re kana go eo e mo le mo tlo accommodate e mo le tlo accommodateana wena le motho wa kana go eo le tlo kopana at least le avoida
di-surprised le avoida di-surprise guys because qetelo ya qetelo re lositse batho bao if o no mo file a chance o no tlo thola gore that person she's good sexual o tlo thola gore that person is good sexual but the problem ko re losana first day o thole qala go robala le motho then o so re yo motho yana how good sexually ebile ha o sa mmatla kanti no it was because motho wa batho ha le ka la communicate wena le yena ha le communicate yena o tline ka that mentality wa kwana matswang teng o have sex ya ngendlela aqhele ngayo apha aphuma khona so that is when ya pele le tshwantse le communicate before le tlo have sex communicator know your partner tseba motho o kenyang ntong yo I commita ka yena re ke motho jwang e motsebe then o qetile o yetse decision or okay motho wa ka ke a tseba gore o so and then we prepare la yena that is number 1 ne guys ke etsa sense ke itse ya bobedi ntho communicating ka dintho ka movement jwetsa motho wa wena o rata e slow ka po rata motho o fast e communicate ndo na so that ke ske ka tlo nna ke ske ka tlo movement o slow kanti wena o rata o fast ka pakana go tsening o rata o slow nna ke etsa o fast communicator re tsebo wena ke tlo kopana le motho o ratang sex e quiet e relaxed in so that bonyane e mong le e mong a tseba accommodate ye mong le ske la losana because we have lost batho ba bohloka re ba losetsa sex and re lose batho ka ntwening e ka chincha e re neng re ke ra ilukisa batho mo lositse motho because o mo judgitse first day and o judge motho first day o so ka o tseba gore motho ona o jwang o so ka o tseba gore this person o jwang ke bua pela ntate modimo ona le batho ba ne ke tseba gore this person she's not good Mona le batho ba ne ke tseba gore this person ha ne qala kopaneng ke ra this person how good mari believe me ba banki a rwane le yena ku utlwa she's the best you know why because na ke communicate sex ke communicate ya boraro communicating during sex ye ka no kulala njengabantu abafile ke le rutile I don't know this one yona ke buile how many times communicating ka nako yo le have sex ke xesha ni kyana ngalo thethana communicating guys ka nako yo le tlola ngweletsa ka rutile fela le ntong le lifung fela ukhazi ngathi nikhala nje le la fela but a le gone o bulela batho ha o gone lo jwetsa motho re baby ke kopa o yetse so baby etsa so le so a le tlelele and nna ka nako tseo I'm doing what I think is right for me gelo xesha ke iketsetsa ntwe ke nana gore it's right for me nna ke nana ke o impress nna I'm doing something that I think kapa I thought or maybe that is the right way we don't communicate there is nothing wrong to communicate kana ko yo le advance so jwetse motho o re baby ke rata o yetsa jwang baby ke rata mohle baby ntho qeta ngo yetsa ke a rata ke le rutile I don't know how many times ke le rutile ntho o re communicate o bo jwetse motho wa hao when motho a yetsa kapa motho a o thashitse mo o ratang teng tell your partner when motho a ka etsa something you feel gore shasas motho yo no qeta o etsa ntho e ke utlwang ke ratile tell your partner blella motho baby ntho qeta ngo yetsa yo baby monate hore jwetsa motho even if attachitse somewhere mo le monate te jwetsa motho baby ntho yetsa nye monate be bona le ntho qeta ngo yetsa e monate so hesses lona jwetsa motho le movement e o le yetsa na wena le yana when motho etsa movement e communicate movement so that ha le yetsa o botse ba hore mare qetile ahle qetile qetile so on a serious note how hona batho ba I don't think gore batho ba bad sexual no but it's just that o tlo thola gore yena ha se that move ha se motho ya tlwaetseng ho yetsa sex ka tsela yo wena o e tlwaetseng but if o no ka communicate le motho then o no tlo qeteletse mhlomong se le etsa jwa
o le enjoy wena le motho wao. So that is why it's very important lona batho ba batlang go builda manyalo, lona batho ba batlang ba ka ra manyalo, ya manyalo he yona o tshwanetse le communicate le yona, ya manyalo le yona the same way ya communicate every time tshwanetse le communicate. Ke hlalosa, I will never go back because ke buile ka la boraro ya manyalo, manyalo teng o tshwanetse le bue. Ke hlalosa, I'm not going back to that again, but but in short guys, today ne ke batla ruta fela ka gore actually ha hona motho ya bad sexually, but it's just that re batlo o rutana gore re rata di sex tse jwang. That is why o tlo ntsha ngwana hana gore I'm not a good person, can't you know? It's just that I want ruta gore wena o batla o rata sex jwang. Lo wena I can judge you kiri you're not good sexually, can't you know? You are very good, but it's just that mohlomong nna ha ke o ruta gore ke rata sex jwang. Position dia communicate to. Tell your partner rata position jwang. Jotsa motho o rata position if, so that I must know that even if ke have a sex le wena ka tsele o nna ke ratang ka teng, but at the end of the day we risk ra kwala tshebeletso ya sex re sa etsa position e ratang wena. Ona le batho ba ratang doki style, ona le basadi ba tshabang go bolela motho ro rata doki style e ka re jwale wena o ntsha. No, tell your partner one of the position, my favorite position ke doki. Ska la tsaba go discuss the position, because let's on di ka etsa gore o njudge o nagane gore I'm not good because a ke a etsa ka tsela ka position ya hao, o bo njudge o feel gore no I'm not good sexually. Can't you know I'm good, but it's just that a ke etsa position ya hao. So ska tswafa o jetsa motho position ya hao tse ding di position le kampala iketsa tsona e se ile extra, mar at least if your partner a rata doggy style, you know like ka etsa ntho but I need to make sure that re tlo etsa doggy style. Hona le go tshwantse o jetse motho gore baby let's go for doggy style, hare for doggy style, let's go for doggy style. Sometimes o khona botsa motho baby o e batla jwang hle baby o e batla jwang baby ke re change o batla re etse jwang. You tell your partner o batla le etse jwang. Sometimes it's very important to tell your partner sometimes o batla le etse jwang. It's very important. The position that discussing the position, discussing the position, discussing movement, discussing into pace yalo, discussing the position. If le batla o mastera ya o qetela ke ane ke buleng ka yona ya explorang e tla nka ditaele tsa lona le lona, tlonga ditaele tsa lona skala tsamaya. Di hole hane ke na le ex engwe ya mari ya lenyalo, ex engwe ya ka ya lenyalo ne re getsa di DVD tsa rona tsa di phono, ne re getsa di DVD tsa di phono ex hane ntse ke na le ex engwe ya ka ya lenyalo tjena, ne re getsa di DVD tsa lenyalo, I mean tsa di phono tsa rona straight ka nako tsa di camera tsa ntsa gale, ne re getsa tsa rona straight e sentse na se dulang di phonong tse etsang gore re qeteletse le trend. No, a ke bua ka tsona. Ne re etsa di DVD tsa rona tse ne re tseba re a di beya, and then sometimes re a di kenya re dule re shebellane nna le ena tje ha re qetile be di ja fatshe ntate. Ne re etsa tsa ka nako tsa ka e seng ka di phone. No le a trend, re a trend no. Guys ke nela ke qetile. So in short, skela losang batho ba right le ba losetsa sex, because o ka etsa re ka nete ngwana batho improve ba re kanti wena wa mo fa chance and I le discuss. Thank you so much. Ke ma yang kutluleng yana le potso ke mang ya batlang go mpotsa ke mang? Mara ke bona di comment di le tseba ke bone le o bona re ba kae mo phone yana e jemme flat. So guys ke
le nkutlile re kwale a ke tshone le bona di comments di stakile a ke tsene okay thank you guys ke qetile nna sefapa a ke bone le ro etsala mona mara ke bona fela ka di comments di stakile and then di comment so engwe ke batla re tlo bua ka yona but ka tsatsi le leng ke batla re tlo bua ka to ho lebala ka motho ya neng a eva sex le wena ha monate o etsa jwang gore o lebale ka yena ha re tla re tlo bua ka yona o etsa jwang gore o lebale ka motho ya neng a le good sexual o etsa jwang ba tla re tlo bua ka yona eo le ngopotse o etsa jwang gore o lebale ka motho ya neng a le good sexual because if o sa lebale ka motho wa neng a le good sexual o tla dula monahana eno za mcinga so phezulu komnye kapa motho le ka udima ha bo nahana ka yana o bo fantasize ka motho yani yona aneng a le good sexual yeno na tshwantse ke re tlo bua ka yona sefapana re tlo bua ka yona because na le batho ba re kopane le bona ba ne ba le good and it's a problem if o sa kgone le bala ka motho who was good sexual yona le yana you will ha tlo kgona gore it's going to be very difficult for you to enjoy the current person. It's going to be very difficult. It's going to be a very, very difficult for you to forget about the ex yaha. That is why when we have a sex, you think ulela wena. Can't you listen? Or fantasize. Not about to fantasize. You're not about to fantasize. Now, not about to make you sure. Lona ba twa dutse le di ex tsaka lona ba bitse ka di ex tsaka no selo se ex ka e sellang a se tlowe Salvation is coming ba la hlemna ke kupa re bue because ka nete ke kupa on twos ka nete o la le batho ba ntseng ba ex tsa ka dialla o ntse o le busy le ex ya ka ntse re oh baby that crying is dedicated for me, it's not for you. It's not dedicated for you, my brother. That cry is dedicated for me. It's not coming to you. Luna. Hey, Luna. I let you fantasize. Who could you? Uta baby, come on. Can't you have will? Ukweti maso. Umkile exe highway be moon. We have sex exe high. Ngile ka experience antwenonna nna ngile ka experience ona le motho mongwe wa ka tsena kileng ra tsamaya le ena ra ya Nthong ke kae Sun City a re fitla Sun City and then hey novi a tsama re ke qoqa re be ke itshinyeletse ho lona mo mara ona taba that cry is dedicated for me. Pule is dedicated for me. When I about once about the exit I got into the line. That cry, and that hey, it's not for you, my brother. It's not for you. It's for me. That cry is bringing to me. Yes. Lelo na bomme. Yo. Luna, fantasize.
nkile ka experience taba fantasizing re tsamaya le this ex yaka re Sun City ne then late be re hlapa re let's go to a nightclub. We went to nightclub ne then a re fihla mo re dula ke strip club ne hle ba hlobola basadi bana ba jaifa ka dipalo ba khulula sana ba takalatsa ba etsa tshi ba bula dirope ba kabalatsa ba takalatsa ba etsa jwang. So this lady ba bang ba tla o runa ba mpotsa hore re motho le re couple this ex ya ka una rata to explore che abaru no we are not couples, we are colleagues, we are here ka mosebetsi. Can this lady was stripper abare o kopa tlo jaifa le runata o kopa tlo jaifa tafoleng ya rona then be re shifta re lo dula tafoleng ye nngwe then the lady a stripper a fihla a jaifa o stripper o jaifa ka penti fela o jaifa di matafole hey bana bantate oh Shaka Zulu. Oh, Shaka Zulu. Ke kopa ke kwale ka thapelo. E felletse taba ya ka ke kopa ke kwale. Ai kopa e kwala bana beso. Ai Shaka Zulu. Ai Shaka Zulu. Baru kwale arsa mai lo robal. Sure. Hai. Ka bogutshwanyane ba ditaba. Manane a jaifa di matafole. That lady was stripper. Anka maoto wa hae a ware. Maoto wa hae a ba be mo. Kana go tso hlobotse penti. O intshitse penti yane. A banka maoto a be mo. Tjena. Anka maoto a wa be mo. Lili Siko bo Holy Cross Choir. Bo Holy Jerusalem Lili Siko. Ole monate. Ai! Musani ami abe maoto mo. Abang hula ka maoto a che. Abang hula ang hula mo abang tlisa mo. Be ke bona close range. Ke bona close range. Kir. Ai! Armasadi ba jwalo ka yo. Hey, ai Luna. Lili Siko. Kuri hole monate Lili Siko. Ai mara una basadi ba kgona go etsa ro enjoy ma. Le explore man. Hai. La fella ka lo ka ditumediso tse kgolo. O fantasize. Ne ke bone matla fantasizing ka nako eo. Or motho kgona fantasize. O le udima motho o bonahana ka motho mo. Au no vi ska kwala ka crop ka crop top o iqoqe felle ehle lona man hey close range ke kinya leleme mara me ke bonela mona ke re chassis ana wala school honkha hamunati ho sankri Cape Town ho sankri to Captain Derico ho no sankri Captain Derico ho le school ho sankri Captain Derico in her yes
ke re hai Shaka Zulu, ke re hai Shaka Zulu, ke re hai Shaka Zulu. Late ke a re tsamaya le motho enwa wa ka e ne re ile mono Khubai go fitlhela re kopana ke pale tla nne tswele pele o na le motho a nampotsa re novi manyalo ha ayo o re fa ntho information ha re tsebe re sebedisa kae yo ene pelo ka ke ya ba bohloko Khubai bye.